Došao je u Srbiju da posmatra rat, a ostao je da svedoči o zločinu koji svijet nije hteo da vidi. Archibald Rice, Švajcarac, forenzičar, čovek koga je cijela Evropa poštovala i čovek koji je posle Prvog svjetskog rata upozorio Nemačka će to ponoviti. Kada je stigao u Srbiju 1914. godine, video je nešto što ga je slomilo. Austro-ugarski zločini nad civilima, masakri, kosti. Ali Rice nije ćutao. Zapisao je sve, fotografisao, dokumentovao i objavio svijetu. Njegova knjiga Odgovor na zločin potresla je javnost, ali još više je potreslo to što su velike sile okrenule glavu. Rekao je, Srbi su prvi civilizovani narod koji je bio izložen sistematskom uništenju u modernom ratu. Nije se zaustavio. Posle rata upozoravao je na ponovno naružavanje Nemačke. Govorio je ono što niko nije želeo da čuje, a onda su ga proglasili nepodobnim, u svojoj zemlji u Evropi. Umro je 1929. godine, sahranjen je u Beogradu na Topčideru. Srce je ostavio Srbiji, a istinu svijetu. Šta mislite, zašto se ovom čoveku danas retko govori? I zašto njegovo upozorenje niko nije slušao? Napišite u komentaru.